na kuvoya na kwetela na umisio musumbi wa kwani wiwie mboya ni tuye netelete ngai mboete ngwate mumei aingi menyu makula nyawuyu na kakatwa wai twende kazi Teresina mukuna moko zamu yangu atamani yakwa kwa kuvinga na kuvoya na kwetela na umisio musumbi wa kwani wiwie mboya ini zamu yangu kuitamani yakwa kwa kuvinga na kuvoya na kwetela na umisio musumbi wa kwani wiwie mboya miaka 12 endwa yakwa ni yathela si vitali kautenendete nyengi mantha ubosio wa mwi nukilile wasya wa mwi kionga mwitaje marafai musumbini wiwie mboya na kio chakwa cha muvikia zamu yangu itamani yakwa na kuvoya na kwetela na umisio musumbi wa kwani wiwie mboya zamu yangu itamani yakwa na kuvoya na kwetela na umisio musumbi wa kwani wiwie mboya penina thekeiye ana masitwa onthe akamwita anetelile mwiai kwa kuvoya na muikio kai yesiye kukamwa amunengia Samueli mwitwa setela mwiai Israeli kuingwa ngumbuwe zamu yangu kwa kuvinga na kuvoya kwetela na umisio musumbi wa kwani wiwie mboya ini zamu yangu itamani yakwa kwetela kuvinga na kuvoya na kwetela na umisio musumbi wa kwani wiwie mboya nituyenetelete ngai mboete ngwate mumei aingi menyu makula nyawuyu nake katwa waindi ngai ni wiwie mboya tamba ya vinyani nayo ngai wakwa osautayo ethe ninye nina alosi witamani yakwa kuvinga na kuvoya na kwetela na umisio musumbi wa kwani wiwie mboya ini zamu yangu witamani yakwa kuvinga na kuvoya na kwetela na umisio musumbi wa kwani wiwie mboya kisomo endwani nacho mandangu maseoni namo mabisi kautanilikite ngimandhawi yananga kosa kaini wiwie mboya uvisi munene ninawo etelanga ina mwikio zamu yako dada yacha ini zamu yangu itamani yakwa tabie kuvinga na kuvoya na kwetela na umisio musumbi wa kwani wiwie mboya etela yangu itamani yakwa etela yangu na kwetela na umisio musumbi wa kwani wiwie mboya Yesu ni waete na mwiki
Tunapenda, tunashukuru sana.